Mara why bafethu athi into imali yangiphoqa lesi ngoba sengithethe umfati angingaphili nabo Mandela Sihlonyana ngingaphili nabo Sparkpark ngingaphili nabo Ndvotsela matshita bengiphila nawe eroundini nginatha nawo lawo hayi khona Cha wena msawami sisesangweni lana siyavunisana siyakhulisana yabo sengimdala mina emalanga amisakathe ukuthi caca yabo ngithi ngikuthodzise ke ngikutshele msawami ukuthi njengoba sowuthatha umfati konke lokho banganyana kwakho kuthi bawufunza nako esikolweni noma bowentani nako sokubeka phasi umngani wakho nyalo sengilomfati wakho umngani wakho uyayivinzaba mina ngiva Timer ukuthi kanjani nje Timer bo Cray Mthembu bosebe nkwanyana why uthi angisale ngikhohlwa ngabo bo Onasizi vele nje ngisale ngikhetha ngithi umngane wami nginomfati hayi Timer mina ishaye ngathi ithanza kuba madima ke le ndzaba le hayi Timer ngeke bombukiso nje ngisale ngikhohlwa ngabo mbukise grounding hayi ngeke Timer yebo msawami khohlwa ngabo njabulo bosiyabonga bobuhle bololoshe khohlwa ngalabantu labo boyini leyo umngani wakho nyalo sangilomfati ungaphilelana nabo angali kodwa hayi ukuthi kuthiwe bangani bakho anthi umngani yini umngani umngani phela ngilomuntu futhi akuvusa noma nini akutshela ukuthi asambise etshwaleni akutshela ukuthi asambise le uyabo wena nyalo umngani wakho umfati wakho ngiyakhutha msawami waphilelana nalabantu laba uyothanza unganamfati cha kulungile angisho ukuthi ngithini mina umngani wakho umfati wakho mina Timer ngikwathi kuhlukana nabo Jabulani Timer angikwadi Timer nani umsabalazo nje mina sokufuna ngicabana nabo ngenza ukuthi ngithathe umfati Timer ngiyajabula ke msawami langabe ungena lamadlebeni kuphelela engqondweni lele ngikutshela kona akubona komadzanza nje lokwabo loku benifunza nako lesikolweni ungaqali ngilokhu kusonzeta ngamaloku nyangandaba okusoma kungagani nekugana sokuyeva kusutha umfati kuthi ucabanga ukuthi ungibani nalo angashiya thina la lesifunze naye isikolo ahamba ogawula induku etiveni uyasihlolela sikhona thina so-ke lokho amathanzane ngiyacela ukuthi ukususe nje lo ungafaki emngqondweni yakho ukuthi bomkhaya laba ngifunze nabo mina abantu agile yathi ngabo bomkhaya bangiyakutshela cha kulungile Timer kuyavakala ukusho ukuthi mina bona okwanda simelana kusafute ngikhulumisane nabo bonqobile masika akusafute nje ngibavuse noma sidibana bomkhaya phela abantu labo bonelisiwe Thabethe bogwana enzabanzaba sokufuna nje mina vele ngidlula serious nenzaba ukuthi ingani sengithatha umfati hayi Timer mina ngiva vele mfowethu angiva lo kuhamba mama